Urukiko rwo kwetebeekanisiza na n'okushwija Mbarara ya district ya Mbarara ahabw'omwaka gw'ebyesente gw'Enku-2025 rubiira hari Aditumoro kandi sente nyingi zitirwe omu by'Obwegyese eby'amagara hamwe na n'eby'obuhingi na n'oburiisa. The focus areas in each of the entities will include agro-restoration and light manufacturing, commercialization of agriculture and value addition to agricultural products. Intekati yangu ebintu by'obuhingi n'oburiisa habw'okuba kuza kureba nkati 2025 iturumu omu by'obuhingi omuguzi gwa tomata omu kanso mu Rwampara district ekyo kutwariza hamwe oreba tugizire enjuranche munonga nangwa n'omwihanga ryona n'ahandi hona tugizire enjuranche. Mukuru wa district ya Mbarara Didas Tabaro nagira ngu Mbarara honerumu okombeka ofisi eza district mu rugwizi bwera kandi ninyarujunungi munonga aba projectari ndabaje batereho mu kirebe so cyona kiza kutwara biliyoni 22 konka aho mbwiro ubu batuhireho biliyoni 1 yitukija kutandikisa gukora foundation. Nyenda kutera umuranga heads of departments ezo zone zatunga sente ziraze kutunga sente ezo kurango bazikozesa je nicyamazime sente tizikuba enough ziba zitakumara konka ezakuba ziruho bazikozesa je. Ono mu rukiko horekere ekyetengo ekyo konjera Mbarara y'amizi n'enguuto ebiri kuteganisa abaturo mu district ya Mbarara. Abo kuba Mbarara district turuwe ebyaro 358 ahajya 358 ebo kufuna n'imizi marungi ebitaro bigafuna buri cyaro n'ebyaro nshanju na mukaga kiretera kugira ngo haro areas ninga se byaro ebitina mwizi bari y'amizi marungi itungara ibindi rumba tabona kanso tukabintwenda n'emihanda imihanda bagitemu sente district procuring machinery n'ebyoma birungi bitakufafatikana ebiragumembe tuyamba kutereza imihanda yitu. Mbarara neyo kuhinguzibwa okwezi kwa kashatu omwaka ogurikwija omugandi district ya Rwampara eyanjwire ebintu ebikozerwe omu Mbarara y'omwaka gw'ebyesente gw'Enku-2024 kandi yayoreka ebyerikwenda kukora omwaka gw'ebyesente gw'Enku-2025 okurugera ha kyandiko kya budget ekishumirwe mukuru w'abakozi wire bataringaya bakatunga biliyoni 25 eziriyo zikora projects nyingi omuri ey'amizi enguuto okuhunduza amashomero hamwe na n'ebindi. Marire n'ebirasi inebirasi bitukombeka omitendera kandi ruko tuzanje nuzoleka ngu alikangirirwe nyakikara anishuro primary schools tumarire ebirasi atabana baliyo bashomaji twine nyindo cyesika zikazi kilometers mukaga ezaze zibagitingirwe konka tukakora kilometers 9 na no bucweka bubiri so no rana aho hayongera akandi kantu kake. Last year tukombeka irwariro rya Kabale from 2 to 3 twaje upgrading as I talk now we call it is completed of now. Bamwe omu betabire omu rukiko bahireye ebiteekateeko byabo na nebarikwenda ngo bikorwe omu byanga byabo. Then twineho kabatanaji ready financial hariyo phase 1 so tura expecting kutekayo phase 2 mu mwaka gw'December gura Europe. We have completion of classroom at Nyabikungu, rehabilitation of classroom at Rushanje Primary, construction of a classroom block at Rwenyaga. Nabani yaashaba ngo umugashobora kutweta no kureba weakness areas of weakness ndio ni ndeba ngo ibintu bitwakumanza gukora tuti aba imbalance y'igitekerezo kokana batunza kumanza yetongwita haruho aborekere okwatwaho ahabwo kwihahwe mpoza aha mahanda bagumize ngweki kicyumbagizo obuherezo mu district. Twatwine budget ya local revenue supporting a district ya 1.5 billion koka tukahendera twetingire how much 500 million so 1 billion ya jireta yabura when twenda tukwatanise bati ambaso 0C1s 0C2s ba layers 0C3s tujirira karumwe na stakeholders tuje mu Rwampara district ya
tine local revenue tine miremera agende nkahi omisho omuri kyegegwa abebembezi ba district egi bashaziremu okongera amano by'obwegyese enguuto ebyamagara obuhingi n'oburiisa ahabw'omwaka gw'ebyesente gw'enkumi-25-26. We are focusing, like the chairman said, we are focusing on full monetization of Uganda's economy, aimed at transforming the 39%. Whatever will be brought here today, it does not mean it is a must, it will be in the budget, in the final budget. Hussein Mwesige orukukura eby'obwegyese ahabwa kyegegwa nagira ngu nkabe eby'obwegyese amaani nibenda bagate omu matendekero g'eby'emikono. Baitu amaani mengi hati twenda kugateeka mu secondary hamwe na vocation institutions. Government negenda kuempoweringa vocation institutions kurora ngu akira nitwara abaana barakusomesa senior form. So turokine twabanturora ebikwatiraine ha nguudo amaizi ebyenyegesa ebyamarwaro bihe turateeka mu bajeti ebikuja kwongeraho nokubire ninshaba okureba ngu district ya consideringa oruguudo rwito rw'okuruga omuceeya kugenda isunga connectinga na Bugogo. Embarara y'omwaka gw'ebyesente gw'enkumi-25-26 neteekateekwa kumaraho biliyoni 34 ahabwa district ya Kyegegwa. Amakuru agagashakwa Aidan Batalingaya, Susan Charles Sima hamwe na Philip Murangira.